China forecast say by 2015 no na efie bia mu ewo wiase bia mu no omo use Chinese products. Nhyira FM. Na me kan abakosem. Me say 2010 China for this year omo ye nneoma wieye ehihye omo ankasa nneoma wieye ema omo ankasa nkrofo ohia no omo yiyi omo free mu no ena omo ka say de ya ready say ye beba abontene into 2010 China for ye nhihye say by 2015 ye the 5 years ato into 5 years ni bedru no na efie bie mu ewo Ghana efie bie mu ewo wiase mu no omo use Chinese products. Nhyira FM. And then me busao efie na wutim no wo de mamembra Ghana ha why no so use China products on kan kire me. Nhyira FM. Wo de ka kire me efie be wo a wutie me no efie be mu na use China products. And the Ghana this 68 years into me no twetwe nkomo pa. Me no dwendwen Ghana ho me wi anu me bie lines no. Wo de busa me efie be mu na use China products. Catch me if you be mu. Say be ni ho a catch me. Say we fear now what no use Chinese products. China for in 2010 and no planning ye yes sir.